Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri, ubugenzuzi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. NESA yavuze ko mu gihe abanyeshuri bamaze iminsi 3 batangiye amashuri, NESA yagaragaje ko abanyeshuri bose bataragaruka ku bigo by'amashuri. Nago izi impamvu abanyeshuri bataragaruka, ese babuze ubushobozi cyangwa abanyeshuri ntago baratangira kuza. Ndavuga abanyeshuri batuye mu bice bitandukanye bigize intara. NESA rirongera kwibutsa ababyeyi kohereza abana ku mashuri hakiri kare kubera ko amasomo yaratangiye, kugira ngo aba bana batazacikanwa, batangire bahatane, bazashake amanota azabageza ku kigero cyiza cyane. Noneho NESA ikongera kuvuga yuko abanyeshuri bagarukanye ku ishuri discipline, yongera gushimira ababyeyi b'abanyeshuri kuba baritaye ku bana mu bihe by'ibiruhuko ndetse kubagurira ibikoresho barabyubahirije. Ubwo mu wa mbere baguriwe amakayi agera muri 6, ndavuga mu wa mbere primaire, mu wa kabiri primaire ukaba baraguriye amakayi asanga 12, mu wa gatatu amakayi 15, mu wa gatanu mu wa gatatu, mu wa kane amakayi asanga 21, mu wa gatanu amakayi 35. Bivuga yuko rero mu wa gatandatu ari amakayi 40. Harimo registre ebyiri, harimo ikayi yo gushushanyamo n'andi makayi ya reserve. Bivuga yuko rero ababyeyi babyubahirije neza cyane, babaguriye ibikoresho ndetse abiga mu bigo bitandukanye biga bararamo, ndavuga ibintu bigo by'amainterina, babahaye ibikoresho ndetse bongera gushimira ababyeyi ko bafashe abana babo neza. Nanone NESA kongera kwibutsa ababyeyi cyangwa abarezi b'abanyeshuri, ubwo ndi kuvuga abarimu, kwita ku bano bana ndetse bakabitaho neza cyane nk'uko babikoze, kugira ngo aba bana bazatsinde amasomo cyangwa bazajya bakurikirana amasomo gusa. Bavuga yuko rero abanyeshuri batafata mu ishuri, haba hari andi masomo ya nyuma, ndavuga amasomo nk'uko washaka umwarimu akakwigishiriza umwana wawe kugira ngo azahatane n'abandi mu gutsinda. Ini ncamake y'amakuru, niba bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Mugiye kubana umwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakongoma. Ariko niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ukore subscribe, ufungure inzogera. Ubwo rero amakuru yacu tuyahere ku itangazo rya Minisitiri w'Uburezi. Minisitiri w'Uburezi aherutse gutangaza ko yasohoye ingengabihe y'amashuri y'umwaka 2025 n'ingengabihe y'umwaka 2026. Iyi ngengabihe rero ndaza kuyibabwira mu buryo burambuye, ariko yagaragaje ko abanyeshuri basanga 60 havuyemo 15 bajya kwiga muri Turukiya, ubwo baziga siyansi, ubuganga ndetse n'andi masegisiyo atandukanye. Gusa bo bakaba barafashe ruteme ikirere, ngo bakaba barageze muri Turukiya ndetse n'amasomo akaba yaratangiye. Reka rero tugaruke ku itangazo rya NESA ryaje rivuza ubuhuha. Iri tangazo ryatugezeho mu masaha ashyira saa 6 za manywa. Bavuga yuko rero NESA yagaragaje ko cyangwa NESA yatangaje ko abanyeshuri bose ntago baragaruka ku mashuri, ubwo abanyeshuri basanga 100%, ubwo haje 80%, harabura 20%. Ese aba banyeshuri barabuze ubushobozi bwo kuba bagura amakayi kugira ngo baze ku ishuri? Ese babuze ubushobozi bwo kugura uniform? NESA yari yarashyizeho uburyo bw'uko ushobora kubura amafaranga cyangwa ushobora kuba utifashije, wakwegera ubuyobozi bukwegera ukabubwira ikibazo ufite bakaba bagufasha. Ariko none NESA irongera gushimira ababyeyi kuba barabikoze neza cyane, kuba barafashe abana babo neza bakabahereza discipline, abana bakaba bagarukanye ku ishuri discipline, indangagaciro ndetse ubwitonzi, abana barakeye bafite isuku. Ni mu gihe NESA yongera kuvuga noneho ko ababyeyi bafite abana bataraza ku ishuri, rwose ababyeyi nibohereze abana kugira ngo aba bana bahatanwe n'abandi, kubera ko amasomo yaratangiye, atazagera amasomo abacika. Nanone ugasanga barongeye baratsinzwe mu bikizamini cya leta, cyangwa nanone ugasanga batahanye amanota makenya. Ndavuga abiga nko mu wa 5, mu wa 4, ugasanga batahanye amanota makeya, nibimutse kubera ko bahuye n'imbogamizi ko hari amasomo abandi bize bo batize. Bivuze ngo rero NESA irongera kwibutsa ko ababyeyi bose bafite abana bazana ku ishuri. Gusa umubyeyi utuye mu karere
ka Nyarubaka mu karere ka Musanze mu murenge wa Nyarubaka aravuga yuko abana be batatu nta bushobozi afite bwo kubagurira amakayi ndetse no kuba yabagurira inifomo, bikaba imbogamizi muri bimwe byatuma abana be badashobora gusubira ku ishuri kugira ngo batangirane amasomo n'abandi. Gusa umubyeyi yagaragaje yuko atifashije no kurya ari ikibazo, ngo amakaye y'abanyeshuri nta kuntu yayabona ko kereka yagize umugira neza cyangwa ubuyobozi bukamufasha, abana bakaba bahabwa amakayi bakaba bajya ku mashuri. Gusa yegere ubuyobozi bumwegereye kugira ngo baze kumufasha. Gusa baramufasha, umwana we baramugurira ibikoresho, bamuhereze inifomo, aba bana be basubire ku mashuri. Murakoze cyane, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, Imana ibaturindire, kandi mwarakoze kwitanga. Turi hano ku bwanyu, cyane cyane aho kuze subscribe, uruha agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ngaho nguko rero kidasamara n'ihoro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ikurinde, iguhezagire, iguhereze ubuzima buzira umuze. Turabakunda cyane, ikiganiro nakagaruka.